council. Kumbani aktif lam balot maka budget na tahun Islam arja mulai asal kan putno hakalai ko itu rek tahun nai kunta keladai kapol balwala matagi ya kamang tingkah berkurang pun budget jom Islam arja asal. Ban yashim talang hakaba penjai essential kata jom ke council. Hak ini bat kadongrim jom ke jimang tingkah kanta internet terikam repair kabalong katung kimat bagi hak ban pentrikam hadir melakukan alor kayo apat jom ke council. Haswa banambu hakmat kajian ya kamang tingkah jom senam arja atusan ngakwa bermana Ahmad Kaiyim dikatu kat ni tikam bagi executive committee kelapendam Muslim Arja mulai usal. Badda kacintmu berpenklaim penyagat badrenti yang kacintri kam juga council habal kibian. Kelala bermana berpas yang administration of belakang amendment bill Arja mulai. Hakaba lingba kani amendment lapan tu bor susu. Ya kejutri kam jom ki darbar shnong ki seng thei bat seng samla jom ki darbar shnong bat ya United Khasi Jaiti Hills District Fishery Amendment Bill arja ulai bat lingba kani ka amendment lakun kubor sure ya council ban suma ni ki doa bat penyat ya enti hakabai de bat ka jingpai dokha ni kermen scam anda bilala ban pentri kam ya kani ka amendment kami harap ru nak kamta ban kentiu ya kayo kuat ke council bersyushu lapas ya ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arjar mulai lingba kani ka amendment lapan ku bor ya ke jingrekam jom ki dorbar pun bat itu ya ringya ni shawhoi kabalok kawai na ki justur hari boy ki bill jom ki iman ka soyong linggo ship Kamu pulang di ship, kiban lapas Muslim arja mulai. Berbentar akan dengan session dilawar ke bill yang kahima khairim. Bat ninget skam, bahkan jimatlah berpas yang ini bill. Kan yarap shibun berpenyagai berhenti yang kikam jom kahima. Bat bentar ni datang yang kejimunjur ulat kejelah governor ban petrai kam yahi. Shopnor pada murang. Hakabai day part kecil I building permission, committee but Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority, kepala persyang ban pentuhan ban penjenai yang kecil rekam ban pensuk di baibat, ban kelat ru ban pat bun di meeting ban yang beliau jimut ban ikli nong sensya ban sotu yang kecil bagi kedua ban kumba kalong mentah kecil yolun nak kecil I building permission kelayarap ya kayo akot jom ke council. Syokno bermuram nakwa ban pencil hakaye. Bahalo kecil ai dalam title right certificate kabadai kedulir kaba ban pensisha ya jong try halo kundo siap. Ka council kadang ya kundo kakto katni kecil kadau halo nama ka jinggan di notification jom sarkar jalan halo dari ka executive committee kala shinkia bat kala ikran berkajian bersorkar jelang kadang ya syahmat berkemen scam hadir bergerak berwen ya kejia kejilum ya kejai lantai turai certificate kadiarap benang kentil susu ya kayo kuat ke council syokno berurung nasulha berkencit syepi berkajir bak executive committee nakapor syakapor kejumperking ban trading license syari non-tribal Nakalian joma kursi yang ringkat UIM charge trade ringkat ki officers nakapor nilalek bantuklah di non-tribal kibambang trading license. Choknor berurung harol kejimpan kia jomki non-trade jomka council habar kidan kami kejim sumar khantam di hospital kiba syabar jomka jelan ke executive committee dan kajian pada State Bank of India kalau menteri kami yang kawai ke scheme kebagi tip ke group medical insurance scheme bat kami yarap shibun nak kita kinong trade council haba kidan kami kecil sumat di hospital syukron berurung hakabai day pada scheme finance commission lingba ka sorkar day ke executive committee nakapor
kelashin kia Henry nak tahu kejikala ki kontrekam hati tenat rekam jom sota pedeng kejinyo pelai ikigran kelakam sukino nak kalian ke executive committee hakini kitingat sini lala dan upload ya baru ki scheme haki ikram suara portal ban engage hem baka sota pedeng share pelai no ke bisa lamang nak kata council hakabai dei bat kisnom ibang tip kumti urban local bodies iba ngimla berpenrung haka portal nila syirkia baka sorga jela kuno berbaik yakni jike bat ngets kam daga jia trelang baka sorga jela nila berbaik yakni jike nang babaro snom iba hak council kinyo iba joki executive committee daga jirap jong sorga pedeng liba ka national land records modernization program kebangiong ke NLRMP kan sedang bantu rekod yang bawa kita siap apa kuat usaha joko council bagi kemenku ban lingba kan ka scheme kan yarap bantu sub shibun yang terkombu jiko batikna di Jakarta kita syukron dan rom ni slogan but ni da slow shikadai ya katana district council affairs but kebe kita nak rekam ke sorta jalan kibla ai gajinya tre lambat ni ban penya cikmat ikam juga council lakalong hakanu kanu kebenta dan hakahnya tre ulber da gajinya tre lang bat kemengria H limited ke tourism department but kebe department lala sedang ya community festival ban penina ya gajinya ruspa kita rai jungi but kalalong shisha kabashompun wa kabajok ke executive committee kan shimkya ban perlong ye kan ka festival tum inam ye kan rai jomi manlau snam bat shendu ginwara shakayil darbar ye ka bil ban tunne ban kentiu ye kan rai jomi ka jing perlong ye ka manunit festival ba shisin shisnam kan rumkum away nakibenta akan ye ka bil Syukurlah benar-benar aku penwara empat kali bahkan ini budget arhaja atusan shimla penki jinglut expenditure but jingni receive jong senam arhaja akubai atusau nak namar ba empat yo lumlut iki jingkain penki haka budget arhaja umrio but haka bai dei bat kanomrim jong ka jingmam tingka jong tunat beper kalau katung kimat mengihap ban pencerikam hadir lapusan ha alor kayo kakot kumjuru hak baidei bat kajingmam jing penulut hak ba benyat ya kashalntem kacintrikam mental ya phaino syakalian kajingmi bat jing penulut ibalong kumni harum kajingmi kabaningkong nakalan ubili kajing jingpeti jingmi hakani nakna kade nakaba IMC kibiu kibwa banbu benda dan mortgage yang kijaka kijoki hakiban batu hakababu jingto rekod yang kijaka puta jom kibiu kintukru yang besar berjubai dan sorga jela hakadul jom kegeran nakamenta bansiu tulok yang kinomre jom kelan rekod batlan survey department bat kajing community banyo ya digital India Land Records Modernization Program DILRMP kabaar ka forest ka jingmi hamni kalau nak belum ya kemeja but minor forest produce ka royalty ka belum na legal timbers contribute ya ki grant ki bagi juga haki senam ki belajar nak sorga jela kabalai administration of justice kajimam jingpini nakani katna trekam kalong nagi court fees but nakabati ki forms but ki kajimam jingpi ka kamkio namar balakintio dan revise ya kabai registration kabasau ka market kajingpi jingmi ahli kalong tang nakaba IY ki atli ki yo jo council kata kayo lai umpat but kayo berni hat batu yang jingmi kum ki baha nekiwei pat kiyo ki badan haki hima bakher kebasan na cerit ka jingmi na kani katanap kade na ka tre kam haka ba I license yang no khai bat no bala bambi rewlo
kibawan tray bat kamai hati jaka bahap apo uput usaha juga council katpun ikendon ai juga trading by non-tribal regulation hak kendai spa san usaha kumbala pengha hadu nata kabahun rio stationery bat printing kajimang jingli apo kani gatanat kalau nak berdiri di form di acts di rules bat kuwe kabahunyo royalty on major but minor minerals kajimang jingli apo kani gatanat kalau maka council kakmi lenti banyo at kasokan jela na major but minor minerals kabahat na minor minerals kala hamkil banyo jor but isnam baladat ngikmi lenti ru maka kasokan jela kan pelai berno ya kabahat kabadai jong major minerals ka executive committee ru kan yai butin ya kan dikam kabakra taxes on motor vehicles lakan syong nongren ya kajimang kisah telur kani keterat rekam katkum kabaha kabadi jom ke council jom isinan ladat kuntuk ya kabaha jom unit sinan kabakhandai taxes on profession but way kajimang jini ako kani keterat kalau naki kajna naki tax kabaka council kalum naki brishna ki office sarkar ki school ki way katkum kakindon jom kabikaya professional trades calling Unemployment Taxation Act, but action to iladat computerize in the taxation department. Kajimang jom kajimi hakani ka budget, kapamintan kakamkil banyo usnan baladan. Kabashipo civil work and development. Kajimki jimi hampo kani ka kalong. Baru ni kiran kibaga sorka jela kaladan ai bat kibadang Day banyo ni Baka 15 Finance Commission. Kabakhat bay miscellaneous receipt. Kajimang jimi ako kani katunan kakuntuk di kabha joko council naki ilaka. But kiwe kumba lakani nakabudget. Kabakhat grant in aid for protection of tribal lands and interests. Ako kani katunan omshim lakani jimi hakabay day grant in aid. Nakamta bansiyo ikutulok joki dongtray. Namar ba lakatu kanisnem kasonda kampatu kamju kulachu yakagran kaba biyo ashwa kaba khatlai revenue from toll kumba kalong munta ka GTP jimi nakani natna kalong nakaba IY to toll gate nakaba ka executive committee ka event ban IY but nakakajna taxes on animals kaba khatsaw government grant aid kajiti jingni hakani kalong kabangi kami nanti banyo grant na soka jula kum habakentil in sports activities but education in baka research but development committee of council kabakhat san the Casius building structural regulatory authority kumla kado hashwa lapan i baka jingni ya kabaka council kami nanti banyo lum dan kabakhat rekam yang kami ketena Employees pemerintah keba ketika cikul ke grant number 1 General Administration Department GED kajimah pisah kalau kami ketena rekam kalau dan seal ditulok di officer, di staff, di members, ke executive committee, but advisory committee, but kiwe lu kijinggal kam. Kajing seal di pension, but gratitude yaki non-trade kiba na syongkat buat kiba lakpat nalor nanta lamangku nakamunta ke ilaka institution but jenera pisah di baka arts and culture youth affairs but kiwe kijingkulun katun kajingdawa jogakam kumbapa house nem Beladan ke grant number 2 law department kajingmang hapo kami katuna kalong bansiu itulok yaki non-trade but kiwe kijingkulun hapo kami katuna rekam Kabalai, Revenue Budget and Finance Department (RBF). Kumbalapan ini hak budget kajimang pisah hapo kani katuna kalong bansiu ditulok joki officers kinontre kentuk ya kinontre katuna land survey professional tax wing mines and mineral water resources fishery Casius building structural regulatory authority dan kini jumlah kam jumlah council Nalor kata lamangku banai jenera Shekilongye longsem hapo kabri
Kajongi ibasyakta haga jimpun julor kamarian kumbalong hagi senam beladap. Kemasau ke forest nalor ke cimang tingka na kebenta bersiu ya ketulok kinontre ke forest department lamangku na kebenta ban ya dai kau betap ya kibar layo jingrap na kesorga jela bat kiwe-kiwe. Kebasan Administration of Justice and Judicial Department. Apa akan dikatakan? Kajian kalau nak minta ketulok ki Judicial Officer, ki nontre ki berbentuk group yang di badan penompo Knoxton Branch Office. But kiwe-kiwe ki jingle kap jom dari dikatakan. Kebang Beliau Legislative Department. Kajian penulut akan dikatakan kalau nak minta ketulok Chairman, Deputy Chairman, Leader of Opposition, Idkhot ke Council, Officers, Staff, dan Institut Kamu Jom ke Department. Kebahnya Education Department, kejimam pisah akan dikatakan kalau but I Junior Financial Assistant, Cik School, tiba ke Executive Committee, ke IBIT, but Idon Kamu Kentuk, Ru yang ketulok Kinotre, Ibrangsa akan dikatakan serikam. Kebahnya Civil Work and Development Department, CWD, nalor ka tulok jom Kinotre, ako akan dikatakan, ako akan dikatakan serikam, lamang pisah, perlut hak bayi but ikam penroy but shnai ki office jo council but ki penroy ya kapisa oyo na 15 finance commission kajimang jingpulun kalongu na kamuta ban penroy scheme bransa na grant jo excluded areas but UAD kabakhandai enforcement scheme for protection of tribal land and interests kajimang penrut akan dikatakan rekam kalau bersil tulok ikinontre ibaran hako kani ke department but kiwe-kiwe kijimlan kam syoknor badan burong mentang lapoi syaka bakut jok ke jimlan kijongan but ketulan hako kayin badan burong baka executive committee kan om syongkhat banwa ikilat kelenti banang kentil yang kayo kebot jok ke council ban penhai kelom mereka but penpek beniat yang kajing penlut baka day maglong barobor ke baadka wadla ke jingmang ye ke jingpunlut kalong baro laispa ad kunai grol nyospa shipolga ka khamhe khimyat ye ke jingmang pisa peni ke balong laikrul ad kunai la laispa ad kunai grol arlak nrukunyo hajar laispa tingka Saya siap bat na ay problem yang ini, syukurlah berdoa, bat yang baru itu hot jom kayin, bat kerja tepat, makin yang menjulang, yang kini kejimang, tinggal budget, bat banyak trailer, hak bat ke executive committee, hak kecil yang ke council, council, boleh sih buat besar macam